Zdravo ljudi, kao što vidite ovo je prvi put da igram GTA 3 na mome kanalu i hajde da počnem. Izvinjavam se što dugo nisam snimao, bio sam u Srbiji, ali evo vratio sam se, hajde da počnem. Hajde da uđemo u auto. Vidite ovu mapu u gornjem lijevom uglu. Jednu rozu kocku, to nam je početak misije. Kad uradimo misiju, zarađujemo pare i kupujemo oružje i neke druge stvari, popravljamo auta. Tako sad nam pokazuje da gledamo na mapi gdje da idemo. Eto ga. Malo koči, ali evo krenula je. Gdje se trebamo lijevo, mislim, jeste, pa desno. Pa desno i opet lijevo i desno, jel da jeste? Opa, evo. Sada lijevo i ako i vi budete htjeli da igrate GTA 3, a ne znate kako da skinete, šaljite vaše komentare jer da snimim tutorial kako skinuti GTA 3 na telefon. Sad trebamo skrenemo ovdje između ovih zgrada. Jel jeste, evo ga. Trebam doći na ovo plavo. Evo, sad oni idu u zgrada, kuća, šta je ovo, ja ne znam stvarno. Nešto ima unutra, ali ne vidim. Ja mislim da je ovo krevet neki. Evo ovdje garaža, jest. Eto ga. Evo obukli se, sad idemo negdje, vjerovatno. Hajde. Moramo se krenuti. Opa, evo ga, gdje se trebamo da idemo lijeva. Evo ovo nije daleko, odmah ovdje lijeva. Ne smije se udarati da to vidite ove crne zvijezdice kada ona požuti, ganja nas policija, što više zvijezdica požuti, više nas policije ganja, to neću da radim u prvoj epizod, možda u sljedeći, ali u prvoj neću. Evo ga, prešli smo prvu, nismo, ja mislim da je pola ovo prve emisije. Ovo možemo da premotamo, da ne gledamo. Sad trebamo do ove zelene kocke, moramo da uđemo u auto. Moramo se skroz okrenuti. Hajde da uđemo. Evo udarali smo, ali neće nas policija ganjati. Opa, sudarili smo se. Evo gdje sad trebamo ići. Ajmo trotoarom, brže ćemo. Sad ovamo. Mislim ovdje u ovoj zgradi trebamo neke strelice. Mislim da trebamo ovu ženu negdje da vozimo. Slonili smo malo auta. Da stanemo, malo da se vratimo. Evo ga. Sad ja mislim da ovu ženu negdje treba da vozimo, ali to vidit ćemo. Hajde se krenem. Će nam pokazati. Evo vama. Malo koči, ali evo može se igrati. Sada lijeva. Pa ovdje desno, ja mislim. Jeste. Pa opet lijeva. Opa, udarili smo bandere. I ovu. Malo je teže voziti, ali može se voziti. Evo blizu smo. Malo prikočimo.
Evo ovdje trebamo ovo možemo da završili smo misiju, dobrali smo 1500 eura, to nije loše za početak. Sada, gdje sada trebamo da idemo? Hajde malo da se provozamo, pa vjerovatno će nam negdje se pokazati. Opa, moramo zakočiti malo kako se ne bi sudarale. Eto ga. Hajdemo na ovo L. Da vidimo da ja mislim da je i to neka misija. Evo da napravimo krug. Samo da ne dođe neko auto. Da se ne sudarimo. Evo ovdje sad lijevo. Ja mislim da smo ovdje onog čovjeka dovukli. Opa. Evo ga. Hajdemo stati ovdje. Da vidimo da ne moramo slučajno tamo da idemo. Evo ovdje. Evo, otvorili smo novu misiju, ovo ćemo da premotamo. Da vidimo, treba da uzmemo onu palicu preko puta. I kada uđemo u auto, trebamo nam u zelenu kocku. Evo, sudarili smo se. Moramo se sada okrenuti. Morat ćemo ići okolo, ne možemo da se okrenemo. Malo koču, ali nema veze. Evo ga. Sada ovamo. Još gore. Ovdje u ulicu. Malo ćemo da usporimo. Evo. Eto ga. Dakle, ovo sa auto, veoma, baš smo ga dobro slomili da nam je dobiti neko drugo auto, moram, ili ću ga dobiti, ili ću ga, ako ga u skorije vrijeme ne dobijem, slomit ću auto, kupit ću, ukraću u stvari. Evo ovdje trebamo nekog čovjeka, šta hoće, moramo ga istući. Evo ga. Udara i dalje. Moramo se krenuti. Sada, evo, dobili smo novo auto. To dosta bolje od našeg, barem se meni čini. Sad trebamo kao neku lakenicu da promijenimo boju. Te kao neki sprej. Znači ta. Evo ga. Opa, moramo sad zakočiti. Evo, jedva smo prošli da se ne sudarimo. Sada je lijevo. Pa desno. Promašili smo. Moramo rikvercom, vede nema niko iza nas. Ima. Krenut ćemo se. Evo ga. Promašio sam, izvinjavam se. Evo ovdje sad, ja sam mislio da je ovdje. Da vidimo da nije ovdje. Ovamo se treba. Pa dole. Ovdje smo, ja mislim, već bile. Ajmo ovdje. Pa ćemo ovdje. Eto ga. Gdje sad ovdje se stanemo. Hajmo sići dole, meni se čini. Opa.
Hajdemo dole. Ja mislim da je ovdje. Hajdemo skrenuti. Jeste, evo ga. Da uđemo. Evo, to je to. Promijenili smo boju, sad je sve novo. Potrošili smo ili nismo, dobili smo malo para. I evo, staćemo ovdje. I to bi bilo, ajde, još malo da odemo. Da nastavimo. Mislio sam da završim epizodu, ali bit će kratka epizoda, pa hajdemo još malo da odemo. Malo još da sprovozamo. Gledajte sad ovama. Moramo otići. Gdje sad? Sad ovdje. Ja mislim da nismo promašli. Čekaj da vidim. I ovdje, jeste ovdje. Trebamo da dođemo. Sad moramo utjerati u rikvercovu garažu. U stvari ne moramo, ali ja ću da probam. Ući ću normalno. U stvari ući ću ovako. Probat ću da se ne sudarimo. Evo nismo. Evo da još malo da izađemo. Izađemo iz garaže. Mi eto, dobili smo 4000, dobro. Veoma dobro. Lajkujte, šaljite vaše komentare i čao.